ولی تماشاوان هیجا اگرا پیوندین شام و آنکاریم در واسی استانبول بن شلو بکاری سیاسی وحدتین این جمعی وانی من سلاف که وحدتین که وحدتین يعني ممكن پیوندین شامی و آنکاری وگرنا وکی دما بری گواکو اردوان و بشار اسد خو وکی برا بنافت کرن yani mümküne tiştevsa mümküne axaftına Brez Erdoğan da jî xwe hatiye gotin da tiştekî rast e ku dijminahiya hetayî jî tune di navbera dewleta da dostaniya hetayî jî tune rojek dêbê her tişt dîsa vegere ser masaya aştiyê ê bibe yani di navbera Tirkiye û Sûriyeyê de jî ev dilgiraniya ev dilmayîna yê rojekî biqede. Tabii em dikarin veni bi wek prensîp bêjin ama geloyê vegere ser çi cireyî ser çi rewşê bi çi awayî bibe mîna berê be çawa ku wek gotiye yan jî bi awakî tiniyê derkeve meydanê ew jî rojê pêşiya me yê derxine holê de ama bi nezera min tu tiştê edî mîna berê nabe yani nabe ku çawa ku Erdoğan û Beşar Esad bi hevra digotin bira belki dîsa devgî bêjin bira lê heta ku ew bûyerên 10-12 sala ku di navbera her du welatan da pêk hatiye ev şerê navxweyî da ew biratiya nabe mîna biratiya berê lê belê dîsa jî gereke mêriv evî rind dizanibe ku rast e navbera welatan da dijminahiya hetayî nabe rojek sû dereng yê werne ser masayekî bi aştiyê li hevatinê yê li ser tiştekî li hev rûnê eva wisa xuya dike ana rewşa Tirkiyeyê ya Sûriyeyê wisa xuya dike ku ew rojana dî nêzîkin yani dî ew rojana hema em bêjin yani çendekî nêzik da yê derkevne meydanê ku Tirkiye û Sûriye li bo tiştekî li hev bikin gelo ka ew tiştê ku Türkiye dixwast yani Türkiye divî li hevçûnê da bi hevçûnê da kartê destê xwe eşkere kir yani Türkiye dixwaze ku li Kurê Sûriyeyê yani gorîwana di Rojavayê da saziyek û desthilatdariyeke Kurdan tunebe ew ê naxwaze ev eşkere kiriye yani Türkiye venî ji bo yekbûna xwe ji bo paşeroja welatê xwe wek xeter dibîne naxwaze ku tiştekî sobe ev eşkere jî gotiye hemû helwestên Tirkiyeyê derbarê astengkirina vê ihtimalê ye vê keke wehdetin niha ev Sûriye ji alî xwe ve çendîn mercan ji bo peyvendiyan gel Tirkiyeyê denê yek ji wan mercekî gelekî giring derketina artêşa Sûriye ji nav tevaiya xaka Sûriye ye ev yek pêkan el gora bahweriyata ji alî Ankara ve yani ji aliyê Enqere min çawa ku got Ankarayê destê xwe eşkere kir got ez li Bakurê Sûriyeyê de naxwazim ku desthilatdarîke Kurda çêbe bona ku vê asteng bike jî Afrîn leşker kişande ser Afrînê wek İdlibê gelek ciyê din jî ev wek peyamekî bû yani got dikare Tirkiye li ser masaya li hevkirinê yan aştiyê da wenî wek kartekî pêşniyar bike hûn desthilatdariya Kurda kura asteng bikin yan qaşo ku ew dibêjin mîna ku ew dibêjin desthilatdariya terorîsta hûn wira asteng bikin em ê jî ji vira vekişin yani çavê me li axa tu kesî da tune vê her tim dibêjin ez wisa bawer dikim ku niyeta Tirkiyeyê ne ew e ku Efrînê yan jî ew cihê dinî ku dest nihat bin kontrola wî dane hetayê xwe ra bigire zebt bike îltihaq bike ez niyeteke wisa tune ez dibim ew niyeta wî ew armanca wî ku pêk were ji aliyê dewletê Sûriyeyê leşkerê Tirkiyeyê ji wan dera yê vekişin wisa texmîn dikim ama dîsa jî gelo Sûriyeyê bi çi qasî vê armanca Tirkiyeyê pêk bîne yani mesela ew hebûna ku wira ew desthilatdariya wira ku dikare gelo paş ve bixe careke mîna berê qet tiştekî wisa ne mesela ne navê Kurda ne dengê wan ne sistemeke wan ne jî desthilatdariyeke wan bi çi navî ve bira ve wek hukmê zatî yan xweserî yan jî wek tiştekî dinî tu tiştekî nede eva mümkün e gelo ew desthilatdarê ku wê herêmê da
آنها وک خواستری پیک دبن کانتونا بناو کانتونا پیک دبن گلو کارن پاشتا گاوا بجین وکی کو قوا 10 ساله 12 ساله تشتی کو هاتن هم ها دیسا بزرن سر نقطه صفری اوان همو همه روژه پیشین دا ببینین گلو که چقا ممکنه چقا ممکنه به نظر آمن وک شخص از بیجن تو تشتی دی ممکن نینه وکا بریبه یعنی اگر سوریه یک پارچه سوریه که وک دولت سینوری کشکری بری دا بمینه جی سیستم ناوخوایی دا وک بری ممکن نینه کنه یعنی اگر که ترکیه سوریه وک لشکر خوب پاش دا وکشینه جی از دیسا تخمین نکن که ترکیه بهله که او کوریدورا وره آواک کرنده اما از دیسا تخمین نکن که ترکیه بکار به آستنگ بکد ورا دا تشتکی نو چه ببه او جی یه وان روژا زاتن خود درک و میدان اصلا تامین بکم که تو تشته مینا بره نابه نکاره پاشته هره ایرو روشه که دن درکت یه میدانی پشتی شهر نوخایی 10 سالی دا گلک تشت اصلا اشکره بون که هنه تشتنه نممکنن هنه تشتنه جی ممکنن یعنی مخالفت چکداری من دخواست از ورم سروی پرسیکه که وحدتی من تخوی نها مرجکی سوریه جی هر وها اوکو ترکیه پشتگیری خویا اپوزیسیون سوریه تمامی را بگره حتی اپوزیسیون پشتگیری ویا چکداری گو کریه راوستینه و مخالفتی جی ترکیه درجی بقی یعنی ترکیه دکاری پینگا و کسابا بیشن yani Hindistan'ın siyasete devlet da enstrüman cuda ne. Yani enstrümanı raya giştirak tene gutunda ser medyayı tene kirinde. Yani enstrüman ne ku grubun çektar avadıkın. Bu an grubun çektar da dıxazın peyama xo bigihine aliye mukabili xuda. Ev enstrümana ku İro Türkiye bavar bike ku Armanca ve sereke ku Türkiye'de پیک وره جوان انسترومانا بره اول دردخه نابه دکشنه تشتکی دین دردخه پیشی ده اما همین ممکنن yani hem neteni Türkiye çıka doğal devlet dünyaya hene cihane hene her vakit van tışta bu kartinin yani gotene xo bir diplomasiye bir medyayı bir hevditina hev radvejin ku dena xo bedine da avana pek nayin yanji nayne kabul kirin da uy çağı رين جدا بكارتينين كيكي وحدتين غافاكو جالي تركيا غافاكو جالي تركيا اف يكم جارهاتا غوتن سرو كومار اردوان غوتي ام دكارم بشار اسد هفدو ببينن خو پیشاندان لسوريا چيبون او وكي كو تركيا دوی مجاری ده هن غاف پاشوا آویتن هفدیتنا چاوشولو بو پوزیونی رچیبو گوت کو yani eme tu Armanca menine gom opozisyonu derbixinj Türkiye duxazım bejim yani ev nabe problem kiş Türkiye rejigo ev aliye go Türkiye pişgiriya wan kiriye xudi çekin zedene ku taybeti Türkiye da newana nuha yani dve derbari de problem iş Türkiye der nakemin gora baveriyat yani beguman henek khosariye çebin henek problem çebin yani dilevan eji bimine evji tabi fakat disa realite ke meydan realite ke ev şerra ev çuna ev kuştunana hatta aynı kara devam bike yani ali opozisyon eji gereke vi tişti bibinin ku wana ne kadand Beşar el-Esad destratariye dur bixin yani Suriye ke ku çad haşevan da Suriye ke çahe ne kadandın ve Suriye hava bıkın. İro mesela mayal meydanı da her ali mevzuya xu girdiye edi herkes dizane ki ku rahatiye xatamandır. Rey xatmiye. Hine jara merv yani şer u pevçuna da serkeftin jihe bin keftin jihe yani jber ve ki ev opozisyon ji tişteki kabul bike ku jidesti ona çığatiye kirine yani az yani qanciya ve xarabiye nabejim vek prensip vejim دست وان شاتیه گریه دیج ویرشونداجی نکار پیش داره اولا سیستما دنیای و ساخویا کرد کو سیستما دنیای کو حتی ها دوام دکه نخوازه سوریه پرچه به یا نخوازه رژیم که جدا و جل سوریه وره دستلاتاری لی دخوازه کو نوا سوریه دا
بنکی دموکراتیزه بنکی بیکاتیان ممنون بکه علوی هنه سنی هنه مسلمان هنه غیر مسلمان هنه کرد هنه یعنی همو داخوازه وانا هنه گوری داخوازه وانا سیستم که نوخوایی آوا بکه سیستم جهانی بینی دخوازه اگر که مخالفتک لدیجی رژیم کی درکه اگر که آرمان جوی او یا سیستم جهانی به همو آلیا هر نگره به گمان او مخالفتا نقطه اکده یتکره بروی یکی یعنی ورادت تشتکی او کتنه یعنی یک چابه گلوی چابه چی بیش خود درکتیه میدانی دا یعنی گره بینی هر کس قبول کرد ترکیه جی نگیشته آرمانجا تمامی سوریه جی نگیشته آرمانجا خوی مخالفت جی کاره بگیشه آرمانجا خود بله سپاسیاتت کنم که وحدتین اینجا چاوداری سیاسی استانبولی الگلمه